politician me am ngak pangam draba jaga do CSO na changa ga nga ga chatpane leibak se ado ngasi noine enjoy toriba prajana enjoy toriba any demand ILP wagera statehood wagera tawai aise se ko statehood wagera then akoi iek irwol ki wagera it is the gift of some civil activists who have lost their whole life moi mapunsi loina mak manga kanda adugumba activism da moi leiram madagi ngasi ki Manipur si leiri ne ba aduna aina thamninge je loisalakpada let us join hands akoi aduni adani mana maitai ni aina aduni nagani aduni yengagum je akoi hana lemineba irei cha sing Manipur kan ba pamba singdi khud join tawna da yaroi khud join tawminasi aduga militant activity amatanga sengdok jaram ge ko nan gi kugijo council na irakpada moine irakpada jit kanaro jitendra ningom bagi matamda Kuki Gamuda, they have waged war on the Kuki community. So Jitendra never waged a war on Kuki community. Mana Akoina Lan Lautoki was a Kuki narco terrorist specifically. If I don't understand whether every Kohorgi Matungina, whether everybody is a narco terrorist. Aduna cohorts in a human rights representative in a Moi Usiki cohort organizations in a Kuki Human Rights Council Libra. She is the representative of Marona separate administration support of Bengane. We are the organization. Akoi jikam organization noya kanda. Nasai ki akoi individual fruit macha le basing sigi representation phangna ba hoda riba adugumba special status na bicameral legislature ma demand toriba organization ne ba se aduna si moi si pochida moi na phayeng toring isalaga ayu si haijabdo indigenous tribes sing sigi mamangda machin thokpam larikra hiba kanguna Nomoi paiba ko militant sing amadi narco funding to season arakanda akoi marakta breakup in it's already over matam yam sangman greba thugai se ai ko let us wake up I was ai phibam chida hujik siam na great concern hai tare moi phajin ki ba singdugi marai buk se kamai drom deno hingam kidra siram kidra hai besi yam samna yam aki bang hujik phongna re hai tare ana hujik lai de phibam chida sarkar na government side bi de response siga mayam di pakhat pa imung manung gi victim de phongdora ko mayam se leita da podam khokti oire kamai thambini hoza How's situation? Sigi situation, Hanada. Aina Tamsani Muse, Koyi Manipur government, Ma Tasena Magi responsibility Nigo. Mana Moina Latopia, Delhi, the Kaida, Dutori, Waisari, Home Ministry, Latoposoya, Mamnika in Waganda, Manipur government gi Laiba Mapanganji Karihani. Kari wena o kari angle da kari khallaga leiri no ise karamba husibu mon ga khangam mi jala ga na khanba mi aureba akoi bo pham leire ai tare hingji ba kai no di Manipur government na handle torpa situation je sigi 2023 da gi sum handle torpa si da gi di se samna haibda 2023 gi mamang da kuki inpi ga koi ga mari yam parame ba kuki inpi ga mari yam thi parame ai tai ko adum unami wai sarame Hadi Nagasi so sing Mari Parami, Koise collaborative effort of Layamiko. Masidi Mamanga, si Mamanga, Kokomi form toting a haitare. She so ma'am, they don't want Channery Matamda 2013. So I don't know so I don't know Mali. I say Narendra Modi Hanba, Prime Minister were Pomatamdako. Hosiki Elamum Johnson do BJP, they talk from Nina, Mona Hungary to Masamasada, I do any music. Yamsena Elamum Johnson now, chief spokesperson were Mana, Cookie in Pine. Adagi amukone amukosu yam do male aina amu maming palro ore namu sendro ha de kang drego adagi ngasai gi amuko yam do male pangan gi CSO ne maitei CSO ne kuki CSO kuki in pine UNC ne mo me pull-up chala kanda ko maitei CSO singjiga punna chala kanda Narendra Modi unaruba stage am leiba sigi stage da kaina ge Manipur gi integrity dignity si kaihan be yaro ena punna chala submit rom ne adu matamda tribal maitei whatever boundaries Lantho Ganda, Adugi, Oiva, Angle of Malayko. Masigi Tabaxi Tauru Matunda, 2039 CA Citizenship Amendment Bill Lere, Adagi, Sigi Agitation Lere, Men Peck Lere, Ladraco, or I man put me in a missing Zico. Adu Matunda Cokomila Coneva. Waribo Cokomila Kumatum the D, Kari stays the Lage, Hakanda. Saigi, a special status demand of a full sing Punjalaga, Punele Minava stage, ma'am, the way demand with Oromero.
ꯇꯧꯔꯝꯕꯗꯒꯤꯗꯤ suddenly May 23 ꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯦ ꯊꯣꯛꯑꯦꯀꯣ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯩꯗꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜꯁꯦ ꯈꯪꯂꯩ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗꯗꯤ Chief Ministerꯅ facilitate ꯇꯧꯕ Union Ministry ꯗ ꯆꯠꯄ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯁꯤ stage by stage ꯂꯣꯏ ꯂꯥꯏꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯊꯪ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯤꯅꯥꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯀꯣꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯒꯤ ꯁꯤꯅ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯑꯃꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ Sigi Thodok, Tokomatamda, government see more than 60,000 armed forces, Manipur police out the vida. Go, SIB out the vida. Go. And the IB means the labor out the vida. Assam Rifle intelligence team out the vida. Masai Hanale, Moataniko. She out the vida. BSF gives it one where when intelligence go, Moy out the vida. Coach the labor forcing the SSB Zule Gosida, she's out the vida. New forces, there's more than 60,000 more pusala kravane. Some of them may be outside. Matam do the go. See, ma'am, Zilena, Masagi, Yam sensitive way, Bazaga, the Shehibunga, Zagatugi, Manak, Makak, and I was to Pulgi. Near to Pulai, Shehibungena, no my issue, Shehibung to the Panman with a Yagreva, Quina Mamanga, Kongsanga, to Inchaling, Lan Manung to the co. Shehibung the Panman Misida. Masi kamay to kaya Shehibung da ay sabihin na ba CRPF team ay convoy and sapase maga ay ROP na pubiba CRPF gypsy ani se maga khoi ka langmi na matamda Shehibung da pankanda nungdangi pung tara ma thoi swaida keno na phone to biraga additional SP highway na phone to raga adu da leiro no CRP sing duna lawtho ga none da khoi ahing le eba ay ga sabihin na team je ko just few ay staff ahum mari maga kano ga CRPF ki kano bolero ani si akoy handara kanda kano da none da hingle eba si baw government ngam bane ha ngam me ha se ai wonda khangi ai tare kay ni isa da thokkim ne na ko Shehibung ji sida leiba CRP kem je pura matai je kuki na loi question le lei ne ko aduna moi gi guest house le ke ha baw da moi ne ya gi de ba adubu hoji gi tok si da thok chale moi ahum je no mai ka pe pa le yare nungdaw nungdin talakta sawpa mam ding ai tare talakta thokke ba tok oire adubu si ahum je sira matungda nasai gi keno se keno tongna bai mahuta nasai ge aitare further escalation je tholak tana ba highway sing jida ton ba community boundary nak leina ba si narrative se sagalakane je government gi intelligence team ja na de yona khangam gane ba se khangna highway da samna ha da se ti khulen da gina senapati gi karak adagi ngasai gi keno gi akhoi gi super maina da gina keno baw gi karak then senapati dei kangpopi baw ka hengbung gi karak Soy the co, the Makangi, Soy Matexi Karak, Liangwena Gale sings it. See Mamanga, Maninga, Cookie, Kamuno Kundabaza singing the Sugumba escalation, the Tolakanese, Sagarjahana, Kangumudra and Kaleva. Although instead of protecting the highway and the villages belonging to different community, Adu Mafam the magistral order me Amamai, suddenly Suma Tuabanina, further escalation, Toktanaba, Curfew Tamboy, Amaboy, whatever. Sakarnam administrative procedure on the local table. Instead of that, Assam Rifle suddenly they went to Chorchanpur. Ko aduga madudaleba medical college ki naga angang sing dolok thok panina adugi paudo phangna banina there is going to be something big which is going to happen today in khalakanda mai magi nakna bada au ba phang ba phajan na gibneba poche ko sidia ran bo ra maroi aina ise ko aduga investigation da ju subsidies oi roi dra na khalle ai wakan da ko maramdi thoi bau thodok tu sequence to akoi na leijabaduni ko adu tawrabanina ngasai kamai tawgeda suddenly government na phajan gre adu de-escalate torok timing sida ngasai gi ahan bada ahum do sirabanina moi gi wakanda nagana tawon mane habagi narrative sima sagat na ba yam kana honare maramdi even the Assam Rifles help them masi kamai na help to hai ganda taking out students from Chorchanpur is one example which the same step was taken in 2023 May 4, 5, 6, 7 May 10 Bauzi si manung da moina logi ba step to si neba si step si mak moina May 3 matungda May 4 May 5 May 6 May 7 May 10 swaida or no male kan ose khoi gi valte da attack to gi ko adu bo moi minister ma'am swaida later mi aiba ko instead of protecting the villages instead of announcing curfew should that side order tawdana kotana tawraga lebak se kanbiram gadaba miyam se khana lo moida bodo moina free hand dharaga asongi mi somon do songi do somon do tawraga population je demographic situation je change tawnaba moina yamna 101% help tawi same thing has been done in Chorchanpur also
sigi ngarani to su moi 7 da su tawe Yes. same case tawe si tawbani na praja gi miyeng da di kari lere another kind of method is going to happen between the Nagas and the Kuki Saban narratives common people the sakki bane matam da irang thokpa ta di government has the authority to use microphone yum ne changbiro khopiro adu tawbiro ada tawbiro thokpira anu ko sumaina leitabaduga investigation go mena tawde honari tawri ko CSO singdo kokthoga moi convince tawbi ai suma step am to tawde suddenly i boiling point the porakna 100 degrees to thamna moi ne am kan hone ai tare aduna ahan bagi ai round haijani se ahan bagi taruk se si ahan bagi taruk se si gi kambu si ai jungkan mada moi where about se ai phangado mande phatabadi haining de ko aina declare to ya ponate phangado mande maramdi matamdu da government handle to ba situation handle to bai mong do aduna maram mo kanda masigi mihat se nagana hatpani ai base confirm oina ba mong da government situation ji handle to ba aduna maram mo kanda moina phajan gi ba mi taruk to second thought yaw do bida ai wakhanda moina losan gra bra ai se ai sima sumain tam jage ko secondly hoji ki oina as a kokomi moina hai tar as not an individual santa ko kokomi moina aina mayam da haijening buse akoi hoji se community ki CSO sing je contact se amwa le ko contact am thi wali government jina community ki CSO sing se community ki CSO sing je chin da di CSO mayam go wali sanari development lagna ba lambi chat pa yana ba adu to ba yana ba na di hai ba but ai wakanda contact se am thi wale hanadi mamangai de di kamai to ge da akoi na ningsing jabada Indonaga pistoki wari sila bauda UNC ga kano ga se UCM na yam kan to ma tam sida adum chawakpa hotline ma di dum khar khar di loi leina bane ba even worst of the worst kin scenario da framework agreement je gi matang da territorial council ma pidro male na langna ko da akoi gi khurai gi si gi haikru ma khong da gari me ama mi am na thuai je ningjeng mi ngane ko sigi nu mi sidana single person was not injured mi mok sokte CSO sing na thoga UCM na kari na karana chalaganda mi sing do kallaga second ma da thamaganda akoi noal thin to eba sigi thabak se CSO sing na tawba ngam gada base because of the behavior of the government and the armed forces akoi je akoi na changaga akoi no je kangpo pi changjalaga noi gi do lao keno maitei mo na big brother gi behavior da ko kangpo pi changjalaga na traga akoi na UNC ga kangpo pi gi kangbu ji ga lao na kaur ga phamin na ga ani gi mak ta samdai na ba ma tawsi hostage sing do release tawna ba situation do maitei na traga akoi CSO na tawjaba ya ba do government na silli ba langi ba gi mawng ji da na akoi na wari da na jaya ganda kari hai ga oi example ma hajera ke ko ngarangan gi wari ni kasi tabadi yam di pasada do ita so hai ge ko mamang da kanglu pani khana matam da akoi na UCM na chalaga natraga kokomi na chalaga akoi gi jinga ye luba cheng cha pi ruba mayam taw ruba ja si poche hoje akoi da miyam na fruit khara na akoi da saw bu su lei maram di kai no noi na jinga piram da ta di akoi na mai tha ba kan da moi paka building saram gi roi matam du da akoi na tan tho ma di situation thoi ai ba je fruit khara na mu hai de ne ba adagi amu fruit khara na akoi da mu kai hai akoi da kari hai noina akoi na tan thok sa ka na yeng le ho matam do adugi matam duna mar more ka na ngasi noi su ware akoi su ware je si su community amagi voice ne ba aduna situation je government na normal oi situation have the CSO masen je mo yaw to so akoi masen wari sana ga situation de escalate to ba ba position do armed forces na madugi warm environment do sembang amde Manipur police na same de Assam rifle na same de Assam rifle gi koi re wari ga sana gi da hanadi baton je kokomi gi baton de gi kano se akoi gi kano gi UCM gi phamsing je change set to ba adum hana phamina me moi na korok na kai condition lai ko le to me do si poche ojik ti lai trani na ko community masen je adum thanga paina lai ni na ai wakanda ai mase ai na hai badi yam phasada pone du mi taruk se phangado mande aduga akon bagi mi train thoi ya bra tra mari ra si su 14 ju khara wa da male thi bada ai sumaina han bai je tam sake okay oza ozagi mo su phongdok pere hujik mayam sina yamna pakhat pam su phawgal ai je punimit mari mangane sujalak pas zaida mogi where about si kemtana khangta lebisida moi ji hingam kidra siram kidra habigi big question of life and death sini hoji akoina am kan lai se duga serak seida dai ta si sidai da lakha kadab dai ta masigi kano si
government ga soba dai tam leire sida community amada hanga thangjil kanda responsibility to fix tawna mate it should be fixed to the government fix tawtu adu hojik lei riba situation sidai da ngasagi to keep the situation under control thamna bai damakta akoigi no administrative procedure yet ampo phangdre aduga la iba hanaki se anoba akoigi design amo ina amakak black mawong aman hebo form suni hujik thambi se jana so duga government no hujik pok lei riba state state hostage sing si hostage ma'am si protect tawna bai damakta makoi si rescue tawna bai damakta is the government doing enough hai besini mayam no ji hangai si matam sine no mo sum haujin ki ozagi mo su ji phongdok pire makoi akoi gi tek ta kaida leira magadi akoi gi well and good otherwise yamna nungai ta ba hena irang je kan khalak na bagi leiba ki da hena amuk na kangkong jarak na bagi over dimension mo create tor ka dai bo form se leiri aduga asta ngarang hanji mi gi tarik tara tok to sumu chochanpur da akoi gi release ki bese da yam kanna thokri ba irang sing sigi tarik tara te tara hum doi sigi mi gi tarik tara hum doi sigi irang thadok phajin tau ki sigi da against da yaning da phongdok kan da ku ki women organization for human rights na silaga chat ke poni duga present rules se amukhana ko gi lakhan ba pam ba gi lakhan na bi wa form kanna yam strong oi ba adug moi gi voice hai tare to maina rally chat ki sigi mayokta aduga demand si matang ki kya maram chabu na ba post ma su leire aduga nakan de ko gi kan lambi thing gi lakpa aduga economic inter district economic blockade to sila ko pot mamam leire aduga marak sida amuk akoi gi manipur lengakta aduga security force ta kuki jogi mi yamna tham giba charter of demand du na thai du na tham liba se chum na waste na te na phangdana ba hona bani kai na kim gi me kai phongdro ko post mara ki das insila I hai tare asigu me pot amaka tongan ma pot amka lai ana sei sida koi gi aduga same pattern hai raga di to chanpur de gi amuk ai khoi gi maitei sin puthorak pa aduga kuki ta pham de gi nanga sing nathok buji chang bude kinare naka tam pham de kuki sing chang bu kinare sumaina sigi division amaka akoi gi buffer area amko chauna khairak perform sim la this is the same pattern aduga sidai gi huji government sina adum sigi same miam BC circle hai tare to honinga mayam je chap mana su mo thola khuding gi moine kem te hek taw da ba sidagi thok pangam dana leiba circle se dum leire adu chukli je kanana paidi center loina bak moi gi je surrender tawr brai ba form se me kem seng to bai mawong am ka lak tu hai tare ana ai oza center lak si oza ana sigi pose kari kamaina ubiningi sigumba pose anoba design moine kya dia lakwen uning bra na taga ngasai gi long stranded hai tare leinarik ba han de gi lepa nungaina da ba mayam dugi makha sathrak pon uba yabra natuga akoi gi center gi karamba thawin sin hai tare karamba oina mideng ke thamba yai sida kamaina thambi ding uza sai gi senapati da ngangi wa se si anam da clarify to ke ko si gi pot si pass ki numaina da bagi na taga manipur da thokpa thodok se anoba nate ha bi madi masing ngangna gum se ko masi poche political narrative me amama mamang dagi pura le masi de akoi gi independence akoi gi existence coexistence swai sida akoi stick to ga ngangmom change new history gi narrative se sidi to do phe mam ni kan na ngasai gi anoba to do na te hai se masi akoi bharat ki india ga ningtam india da tin ringai mamang na akoi ningtam ga le ba matam da ko 1947 election ma to gi se si sina yam clear cut ko chahi ani ga thakra 49 bau se si sina clear cut narrative ne ko khoi gi ngasai gi manipur da leiba furup sing se khana da bida le me have gi narrative se sini ko atai british matam da macha revolution ado da leiba du di ignorable ne maram di that is always ado di leira ga la ko atani ado ga ngasai gi 1949 gi marak sida leiba election je si gi sida leiba mi masing ado ga ka gi ba mi madu da kugi gi kangbu da gi ka gi ba adagi ngasai gi maduda leramba government gi mong maduda leramba scheduled tribe sorry chingi ko hill gi lengak pagi order sing ko huji pau adum darbar resolution me am chanara la imne ko aduna sidai da any minister ma any politician na anoba narrative puthok do adu yam lan boy ni ko adu ma na clarify toge aduga ani subuda hujik tawraiba potsidi hujik laiba potsidi kamai toge ga na ngasai gi threshold da jan hai sini chochanpur threshold absolute peace ne ko mar mar ta moi community masen gi paite ga mar ga macha to mina do hojik ti moi collectively lei gre ba ko akhoi ni yeng do je hajan akhoi na hai sini hum ko ding mak hai sini 1951 gi matung da schedule tribe order si amend to ga
tribe list new parties in the hapsan mamatam na ko sigi meeting je new parties whether they have lived with us before 1951 ko ni am kana hainari ba first election 1947 matung to je 48 to je Manipur constitution act sida moi je taseng na sigi tribe sing je leirabra natraga leitrabra haib je hojikti big question am laeba ko secondly kai no ga na su agreement je 1949 merger mamang na leiram ba pot na te ko su agreement je some 2019 kya daro abo 2007-8 ado tadi su agreement je how old is it ngarang ki wari ne ko aduna 2007-8 ki wari ni the whole narrative of can say land and kani resources and my land your land cookie land whatever land je si pot se 1990 ki matung da lak pa issue ga ta ne after the cookie naga conflict ko aduga nasai gi sima le ko aduga as far as everybody is concerned ko 1800 1900 2000 2020 is ko si manung da nasai gi subtribe me amje su agreement taw ra matung da di ko su agreement ga maru ina nasai gi IM gi accord hai ga dana traga IM gi first peace talk se taw ra matung da di tribe sing je munaba gi procedure ma process ma yam chaw na lakre ba ko tribe sing je munaba process se lakra bani na after 2000 su agreement je taw ra matung da di ko subtribe cookie gi subtribe sim 2000 gi matung da 12 side su sanga khiba tribe yauri ne tribe list ko 2000 matung da 2012 side da sanga ko subtribe lai ba sigi subtribe say whether they existed with us since 1951 mamang or pre-independence or they participated in the so-called election of 1948 say sidi akoi mun nei ngom changi manipuri history se dai de india constitution chang ma dei ne problem tholei se aduna ko je pre constitution ira sigi chahi ani se yamunna akoi na khangwi na bam change ba sigi pochi default se kai da class kai da to wi ha ka na ai gi oina ko class se kai to wi hojang mi do kai da to ge ha ka na 2004-5 swai da su agreement to na ro matung de di subscribe sing se munare ba masai gi naga ga kuki ko subscribe chothe ai mol ko si koireng sinoi naga ne ayu noi kuki ne ayu ab se munare ba swai jaga da kai thoe so called indigenous original Manipuri Laiminaramba 51 mamang Laiminar message. Now they have come in front of the barrel of the gun. Noima ton the lay moy. Noima ton lay nina aseng ba. 1951 mamang the labor schedule tribe order 1950 se Sida Hana lay me and a Changi but tribe sing the Mawang Mangam driver. Kranangange, silent I'll keep, PS I'll keep, so ever whatever I'll keep. Go. Moina Wanganga. Politically 2000 Matung the Dicadore, they formed their own political party. Not to defeat the Meitei or not to defeat the Nagas, but to unify sub-tribes. Sub-tribe में हमसे unify तो होला कanda. They started fighting with the original indigenous Manipuri by calling themselves non-Manipuri and wherever they are staying adu Kukilen have wakanje or hujikti Zongam or Zolen and Putoraga. So the fight out never. Kanaya Swibano. Manipur government gi because they allowed such kind of things to happen. Government of India gi kay no government of India na su agreement push to propaganda at that time the Manipur government didn't object sign do yang na to gi bane hana samai pal ke tor me aire adu matam du da miyam na samai pal tan to chalo lawra matam du da yeng se ko adu na swai de la kan di akoi gi any paper or charter of agreement or anything government by default they have managed to convince the government and our government was equally participating matamnu jo dum cha ma moi jo participate to ba sigi situation ji yauna ba moi na sin give ne ba it is the people of Manipur CSO some advocate some learned individual moi me amna ngangak padagi hujik se moi gi narrative se kai ge to ne ba kai ge to ni na ke dore Delhi da koi argue to re Delhi da koi lairiba intellectual mayamama satra mayamama then organization mayamama ko sigi manung da su tussle of truth sila eva tussle of truth sila se I be the labor mete misasing cookiesing who can convince the government more kana ne hen convince to ngami advocate mayam gi marakta ha moi the lairiba last option se kaino before they go and land into Nagal Kuki land or Zolen or Zongam whatever scheduled tribe ki demand sida based oksalaga Masagi
kaya ni ko akoi chingi lamse si base di ino no na te ai ai jage 2013 14 swai da akoi gi ILP gi irang thok ma tam ji da ko akoi gi kano da ningthem ko lu sik lai ri ba paite ve ngai ba jaga se sigi jaga je bo sumba paper paite maron da zo maron ai da ne ko paite je moi gi maron da Imphal Valley manung da okrami bo bigi chamber gi ahingi pung ani ama makhai ani da thokla bo bill je pass tawre na parade approve tawre pass tawre na cabinet approval loga thokla bo the paper was already ready moi di ready le me ba aduna ninghem gol ba sum ba che chai raga akoi uji Imphal da lei ya roi akoi yum gi moi na mungrani akoi business moi na mungrani have narrative sa moi adu matam ju chai na machine narrative sa no bana te ba aduna ngasai gi any union ministry any politician sing na sigum ba timing da moi na ngasai gi wakai nga ga Manipur gi conflict se kuki ga naga ga ni paite ga ni aduni adani paite ga zau ga khana do kari no lam gi na te identity gi ne kai gi noi ga na ngasai gi banner do ma khana banner do ma ta na bo na ko da ngasai gi ngasi gi zolen zongam whatever kuki len gi concept se ta na bo na ko da indigenously lai mina 51 mawang da lai ba ngasai gi 1800 AD gi marak ta lakra ba hai tare ko sigi mi sing sina adugi poto taning da ba moi gi neutral wene lining ba indigenous fruit me am dune se koireng kangbu aimol ga di ti gi phudar kre ga no anda gi rang du da aimol ge koi aimol wene le se ge ai bo kangbu du bo kya phur kre government na adugi phur ko kangbu du matak ta step am da lobi gi bra si question me am ji am lai ri ba aduna hojik se akoi is a transition period ne ba whether we allow the ko gun noi pai ga lai ba la lo me am militant me am sina moina akoi Manipur gi history gi narrative se change to na bona bada akoi accept to ga indigenous lai riba subtribe sing accept to tho chat kita ga di ko sidi yam thina choba blunder am oi duine choba blunder ma ko adu si gi poche subtribe sing je wang angan na bona bada kana na matho mateng pangni CSOs government agencies ko intellectuals government di usi India government na moina high badu da moi district tor lai jine ba akoi government jina ga thoga hey ai mo laune nang bo nangi nang karino nang na pamisa hai laune ga du di akoi government na ai mo khun myam do loi protect to bini noi gi sa ngan gi honorable chief minister na wangjing da wangang da thammi ba protection do noi de ju pini noi ngang laune and hai bi swai hai roi government na mam di kai no ga na government seems to be happy because maram di kai no ga na akoi gi Fezol Chochanpur si pura absolute peace Kangpopi da su almost peace neba somehow si gi mi ani se ahum je whoever mi na hapo is no ba government mi hat pa si hana phadok pai mota narrative se conclude to bai mota they are still happily making the people extend into blockade they are still engaging with the kidnapping of people they are showing a narrative that CSO sing do koi na kan na ta abni mo yadre hey koi jo hai pa ye kokumi noi ju si gi marak si yaw salo aduga kuki ga naga ga si marak the big brother gi role lo aduga mediation je na mateng am to pangwa do hana this minus sanar me ba hosi ti kamai to ga da kuki ga naga ga kuki naga me te lo en to an tham ni government is helpless CSO me am je moi to an wai sai ba duna akoi the information am ta lei tre bo si ko sini lei se aduna aina last round je da aina haijening is in maruina indigenous and original Manipuri sing da ko aina haijening is let us speak up hoji noi mi si gre na noi gi peace preacher hoina moi enum si vai sacrifice to mangan ga no sine hai ning is ko adui marak to da noi gi hana koi ge yellow wai dei lai minara ba kangu sing se break the barrier and come out tholo over we are here akoi lai ri koi ngang su kapjong chat li dana akoi ngang choro chat lu le dana if time permits and if they invite us we are ready to go anywhere Fezol Fuzol whatever adubu with the help of indigenous original people duga koi connect or chamina ta ba aduna tabida noi ma ton da challo di extension of violence la kane ba hujik na hujiki lotion jara ge ko hujiki keno se da tupul sector se da thoi problem ja akoi na hujik kana ko mi na akoi manung da tang tumina pa phone ga akoi na la la ga na se samna da akoi phayeng gi da noi ju ga kumdar akoi ju kumdar ge wari jana jen to ba kana ko no mai ka pa da madu mai te na ka pa ko ne so ai tam ne ai si ra ga na mai te moi na kuki na ka pa ne ai ne moi si ra ga na mai te na ka pa ne ai ne si narrative se ne ba hujik chathari je sumai dam jage okay sir yam phazaba appeal zwai tare ozana hujik tham ki pa akoi ki last ki sida mayam se loina mak
indigenous community मैम ले सिंग से लोइना मा कोई थौना पन थोकलकपा दुगा अखोई की लेदिबा चुम्बई दमकता हाइरे अखोई वोकल सोइबा दुगा पुन्ना चटमिनबा हाइतारे सिगी तंगाई फदब सो दमक लेदि दुगा mamang mamang gi sum laiba duga khujik phujik pok laiba development मैम laiba phujik ki irang se bobo tangkak se pok leiding ka thengkhang thengkhang kuding makta lakhriba ko gi मैमना long standing oiba pot amakhak aduga connection de dum laiba pot amakhak su मैम am leide aduga phujik si irang se makai makai di khena su ko hapchila ko pot am su leide adubu sida phujik se ko gi hostage ki phaba gi post da laksara kanda taseng hara kanda phujik se now coming back to topic hostage ki punsi sing se akoi gi mamal na leibe ya ba mamal leibe na te their lives are priceless adun mayam hujik am na akoi nungai te panic ko pam ka phawri se moi se hinglibra sidibra haibetu gi potuni ma koi se am safely purak na bai damakta daka leiba akoi na every possible effort should be ensured government da akoi mayam so appeal tawjani se duga makoi bu tek ta kaidna halak pai bisna hujik ki oina purakpa adagi magi mim manung family sing da kuchina bisna it must be the akoi gi kanu oigadamni highest priority oigadamni haiba perform do matham jeduna masida focus pi da kanda akoi na hostage sing sigi moi gi safely return of the hostage say we deeply value aroi boina ai masida ai oza ahum kalak ti oza hujik ki oina akoi tendak na hostage sing se safe oina halak na bagi damakta immediate step hai tare kari kari ensure to ko mathau ta government gi site gi su da kamai tham bi news hajin nung da porma le ko Facebook da sumu rak mane chief minister na manipur baptist convention gi team mama kuki gi jaga da dominated area amada kharama aduga naga dominated area da karam thai bu ko ai wakhan da di mase irang je makha ta na tholak ta na ba tha ba oina oram da bra hana ai ri khalle ko mamdi hostage release to wai wang wakhan je di hojik so muka ki gamuna 48 hours muka moi blockade se sang dokre ba moi ju wana hingi bani adubu ai gi natural feeling de ko ai natural feeling de kamai la ke ganda ai na highway ab je gain as a citizen as a spokesperson of kokomi ko maru ai na ko let us join hands cause let this be the last time awu bohela seba let us try to teach government of India and our politicians a lesson that politics is not bigger than our survival. Politics na akoi ki survival degi hena chawna teba. We have survived thousands of years together. We can survive more. Sidayan sangna chapayari ba. If we remain united, akoi punna laiminaragadi ko sidage ne chawba problem hujigi choron lo ga idu di swai da leiba angang sing hujig Facebook ta ga sida ai kano ai kano da sida ama ire pretty ever kano ma kan I sida ko oza su kano mi re angon su I ko ma hai je ko mi ne ngasi ba do kari thabak pu taw bira ma ge ga I re ba pari ne sum ko khar su khum ma thau ta ba na kal le ba maram di ibe ma ai do ra iche ai do ra ko hujigi pretty je have you ever been to Ukhrul beyond that to the border hujig yaw ko mi de le ba mi ma am je tamoi kai wai ma am je thousands of time pillar number 81 80 kwatha kari kara chattana khotana tawdana tawri ba mi ne ko so we spend our time khoi matam je kai da khoi na pi lebak sigi politician me am na ngak pangam dra ba jaga do CSO na changa ga nga ga chatpane lebak se ado ngasi noi ne enjoy tori ba prajana enjoy tori ba any demand ILP wagera statehood wagera tawai ai se ko statehood wagera then akhoi gi iek irhol gi wagera it is a gift of some civil activists who have lost their whole life moi mapunsi loina mak manga kanda adugumba activism da moi leiram madagi ngasi gi manipur si leiri ne ba aduna aina thamninge je loisalakpada let us join hands akhoi aduni adani mana maitai ni aina aduni nagani aduni yengagum je akhoi hana lemine ba irei cha sing manipur kan ba pamba singdi khut join tawna da ri aroi khut join tawminasi aduga militant activity amatanga sengdok jaram ge ko nan gi kugijo council na irakpada moine irakpada jit kanaro jitendra ningom bagi matamda kuki gamu da they wage war on the kuki community ga ire ko so jitendra never wage a war on kuki community mana akoina lan law to ki base kuki narco terrorist specifically although if I don't understand whether every cohort gi matungina whether everybody is a narco terrorist aduna cohort na human right ki represent tori ne na ire moi usigi cohort organization jina ko kuki human right council libra si the represent tori ado maron na separate administration support to benga nge
ko adagi kukomi ejina mu karano we are the organization akhoi je karam organization hoy kanda ngasai gi akhoi gi individual furup macha leiba sing sigi representation phangnaba hodariba adugumba special status na bicameral legislature ma demand toriba organization ne ba se aduna si moi si pochida moi na phayeng tring isalaga ayu si haijabdo indigenous tribes sing sigi mamangda machin thokpam larikra hiba kanguna nongoi paiba ko militant sing amadi narco funding do season kanda akoi gi marakta breakup pin bo na base it's already over matam yam sangman greba thugai ra se ai ko let us wake up I was ai si ai resolution okay waza campus ba apin ne ko pun na kucham na kanda changchin ne be waza ge apam do strong point thambi waza